rwimbo rumwe koguo no ndimugeithirie ndi rwimbo-ini muriega Itone gacie MC Kabau anela twikirire tuhigaira thank you muno kwa this invitation. Thank you so much. Mutumia wakwa ni mukuhe aginyite ahogo birthday yake ya July Rani ndiramugurira karato ndiroka ngenete ndiramweterera ndamuri Wambui kareke aroka tari mukeni waranjira karato gaka nikarahihinya ndamuri Wambui kawekera kirato namba sigana anijo ya ndwale akuheme kirato namba 4 angikorwo mukuhe kirato namba 8 ni ukwenda mahoya ugotiari kogoro no kirato kero giothe ndikihihinyaga mundu ikira kirato Monday ikira kirato Tuesday etigo kuhihinya ikira kirato Monday ikira kirato Tuesday kuhihinya Yuramenya ndogethie batogore kirato namba 8 angikorwo wikira kirato namba 4 no korirwo wi muguruka ndo aguraga kirato giake nakio wekira maita maingi kirato gigeka igakuigana ikira kirato Monday ikira kirato Tuesday itigo kuhihinya uhiki mweru toyo wanyu undu wothe mweru hana uhiki mweru ona mwaka mweru hana uhiki mweru ona wira mweru hana uhiki mweru ona kihiko kieru no kieru uhiki mweru toyo wanyu hano irato njeru mwahota kugiana mwahota kugiurana atumia aya mangi kwiroria managio makoha mirigo makora magekinya getine magecokia makamenya mathina mbere wekira irato cia ikira kirato Monday ikira kirato Tuesday etigo kuhihinya na wale irato ciao ciatarukire sigiteo nja sikiulero sikiheaniriwa sikihana yu Nenjo wefundi wa irato etago Jesus ikira kirato Monday toine ikira kirato Monday ikira kirato Tuesday etigo toine ikira kirato Monday ikira kirato Tuesday etigo kuhihinya. Thank you so much. I want to thank you Mheshimiwa Munga wade ya kurangi kile tukego. God bless you so much. Asante sana. Tuendelee au tusiendelee? Tuwekere kirato kana tutige. Tuwekere Monday kana Tuesday. Asante sana. Next on stage I want to invite Lucy Nganga. Lucy Nganga tunamjua. Ugabe yagai. Dewe yagai ndio maga. Lucy karibu sana. Na wasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo? Bwana Yesu asifiwe. Wani unatikia mipe huu nipungie mkono hivyo katika jina la Yesu. Nimutiakigarira mathina ine maige Ngai agituma mukinyanire. May the Lord now establish you, mfanye kazi na ginya muhigie wendi wa Ngai thini wa ritwa ria Jesu. Reke tucangirie tugate we Emmanuel mwiki wa maundu maya. We watumire muthuru ucio twatumire muthurwo yule alifanya mchaguliwe na mfike mahali mmefika. Tumwambie ni yeye tu aliangusha adui wenu pande hii akawaangusha pande hii na sasa mmesimama mtafanya kazi katika jina la Yesu. Twende. Nipe volume.
Due to public demand, due to public demand, tuikere kirato mandi kana tuine beu haya Lucy tena arekie beu kana tigwa amalize ama asimalize haya beu ya gai DJ kwa tayari Mko tayari? Tusimame basi ndio
kusema tuketi kwa sababu worship imesimama. You give us a number as next that we get to hear is the word of God. Kwa hivyo nitawaomba tusimame. Leo ni siku yetu ama namna gani? Si tusimame. We clap to join so that we do one as we get to hear God's word in a few minutes. Tumebarikiwa. Tumebarikiwa. Na ninaambiwa na Jane, Honorable Jane Togori, you can like her YouTube channel. Kenda utaona Jane, like Lucy anasema pia yako na YouTube channel, unaweza like kama namna gani. So let's promote them because they are our own. Go.
mwana wakendo merera rosia doro yakwa mesinga